Assalamualaikum görücülerime, YouTube kanalının görüşleri. Buyursa bugün Talas облысы Айтматов rayonunдағы mal bazarda. Hazır doktordan başlayız buyursa. Video like, pas, komentar yazsınızlar. Soda kılganlar sodanızlarga direkt versin. Sodanızlar bozun. Ondan neyse başlayız buyursa. Peki kaçtan bu arası ya? Bir kazıga yol tutulmağa. Al beni 2 saat oturup geç önüne mi oldu? Değil mi? 45 lira. 45 mi sonu? Erkekler. Bu kaçısı 35 lira. Kança gün bolğon şuga ya? Kançadan beri mi? 10 güne Sayacak 45 bin som. 45 bin som to'g'ri. Qancha ekan sizlarga? Kança tushadi, mana shunday aytmaydi. Urg'achi. Urg'achi. Bunisi erkek. 55 al. 55 bin som. Qancha do'stlar? 33. Urg'achi. 33 bin som. Kaçından kestik ki? 45'ten 45. Urg'achi erkek. Erkek. Yaxshi. Qancha dot? 50. Sizniki qancha ekan? Urg'achi 32 ming so'm. 32 ming so'm. Qanchadan dotasiz? Erkek mi? Erkek 60 bin so'm. Bolar qancha bu ekan? 58. Qanchadan dotsa? Qancha dots bu ekan? 48 dan. Erkek o'shanda bular? Erkek da. Şef qancha dotsa? 42. 42 erkek. 42. 44 gün narxı var. Qancha dotsa? Veya 45. Qancha dots? 35. Urg'achi. 35. Qancha dots? 40dan beri dot. 40dan urg'achi. Erkek. Erkek. 40dan. Poroda. Ne poroda? Poroda şimdi. Ay hatta baykem keltirip turbay o'zi ele. Yaxshi sodamiz bo'lsin bayke. Qancha dotsa? Qirg'izdan nima? Ba'zini aytmoqchi. 35 ele. Urg'achi. Haqda qancha dotsa? 55 dedi. 55 dotsa. Urg'achi erkek. Erkek. Qaysi kanal? Qirg'iz jarnamada ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan dotsa? 38 dan urg'achi. 38 ming so'm ekan. Ne deb bo'g'rab? Xullas terkuv? Bağlar qanday ya bu yoqning? Erkekler 55'ten. Erkekler 55'ten. Urg'achilarchi? Urg'achilar olma ketadi. Qaltur. Gorch. Bro 100, bro 36 saldı. Aa 130 16. Bir de maç kaç koydu? Kaça dotsa ya? 56 yıl. 56. Urg'achi 56 ming so'm. Qancha dotasi? 52 dan. 52 ming so'm ekan. Qancha dots bu aka? 57. 57. Urg'achi 57 ming so'm. Qanchasi dotasi? 55 lira. 55'ten. Urg'achilar. Qancha dotsa ya tuğan? Ya 50 ming so'm ekan.
Urgaçı. Kaça da sizler? Al bak evet al. Kaç oldu? 70. Erkek. Erkek 70 bin so'm boluptur. Pazardan alınıptır. Жақсы. Ana mesela bu жағын oylarda. Oylar tartып тұрасыз. Қонайың қанша да отыз? 85. Boz. Bir ayın içi var. Birincisi, ikincisi. Birincisi. Жақсы содан сосын. 85 bin so'm. Қанша да отасыз? 90 ne? 90 bin so'm. Boz emas. Kızır he. Жақсы. Kaça da otsa? Bazını aytып qo'yыңыз. 125. Tuğutuçu. Tuğutu. Kaçancı tuğut? Tutu. Üçüncü tuğut. 125 bin so'm. Kaça da otsa baka? 105 tot. 105. Boz. 105 bin so'm. 10 ko'rasizmi? Kaça da otsa baka? So'ragan bağınız. 135. Ha, 135 bin so'm. Boz he? Boz payında. 135 bin so'm. Olayım kamera olayım. Oo, oynamasın. Bardık ele kameradan kaçat. Kaşon sevenen ılдыйгам da. Жерinde tartып бересиң деше берет. Канчада отасың? 135. Tuğutuçu. Birinci tuğut. 135 bin so'm. Boz emese kızırı? De keçpi. 2 aydan keyin tuğutken. Berer bağınız kaça bolor? 130 bin so'm. Жақсы. Қаншада отыз? 105. Қаншанчысы бұл? 4-3. Боз. Желдің өп қойып тұра, жақсы. Нарқыңыз? 95 top. Бұл дел ошондай бұл? Бұл ошо жақсы өлімі бұрын бәрі. Жақсы. Бұның болары қанша енді? 95 top. Болары, жақсы. Содан болсын. Kaç eкен? Aldı. Bazını aytып qo'yыңызlar. Aldı. Qancha oldu? 103 ga. Torpoq urg'ach erkek. Erkek torpog'imen 103 ga ketdi. Qanchasi rotsa? 95. Qanchasi? Kızır ha. 65 kilo 65. Yenki de giller vereyim lan. Oy, yetti. Çok. 95'ten 65 ga. Tartmayın bak. Bu qancha da otuzdur ya? Satıldı. Kaç oldu? 110 ga. Erkek ekeni torpog'i. Erkek kaçıyor. Erkek. Siz Allah'dan sıra otuz mu? Kaydım alıp koydum. Ha, buldu. Ha, düşündüm. Bazarda. Şunday kızıklılar bulup durur. Kaça da otuz ya? 130. Boğaz kene. Kaçantısı bayke? Birincisi. 130 bin so'm. Bazarda shunday qiziqli voqealar bo'lib turadi. Qanchada o'qiz? 115. 115. Qizir. Qanchanchisi tutu? Birinchisi. Yaxshi. Yaxshi. Qanchada o'qiz ya? 130. Tutuch. Boz he? Boz. 130 bin so'm. Bayka qanchasi urib otasiz? 190 he? 190 bin so'm. Ha, torpoq menmi? Ha. Siz telefon nomeringizni aytib qo'yingizchi. Shep, telefon nomeringizni aytib qo'yingizchi. Telefoningizni aytib qo'yingizchi. 708 81 30 25. Sütü qancha bayka? 9 litr. Yaxshi. Muz oldu qancha ekan bayka?
Bazı kança dots? Karpog'men bir. Ova. 160. Birinchi tunguç. Urgaç erkek. Urgaçı. Urgaç. Kançanchisi bu? Birincisi? Birinchisi ha. Yaxshi. Dedim bo'ldi taqdirilchi. Qancha ekan? 115. Yaqinda to'y etgan a? 115 ming so'm ekan. Qancha dotsin? Sürmüş lan. Tutuchu. Ya. Tutu. Güzel oyna top. Qanchanchi tutu? Mayın. Birinchi bu yil. 125. Bulch. Ha, nisbi. Narxing qancha? 130 totsa? Tutu qancha? Qanchasi tut? 3 tug'an. Qizir bu, bo'z bu. Ha, yaxshi. Tug'an o qancha dotsin? 150. 150 ming so'm. Satıldı bu le. Kaç oldu? 110 ga. 113. 133 ga kettidir. 133 ming so'm bo'libdir. Hozir to'g'anlar bo'lsa. Hozir bu qajaq tap berasiz hozir sizlarga. 93 ming so'mdan bo'lib turishlar. Hozir buyursa jalan buyog'im. Bu kaçar buqalarni tap berasiz. Qancha dotsa? Kaçadan ki Magi? 77'den. 77'den. 11 baş. Telefon numarayınızı aytasız mı? 501. Aha. 64. 64. Bak 64. 64. 43. 43. 11 baş. 11 baş var konuşuyor. Kaça dotsa? Orada bistiki çok var. Ha çok ya. Çok. Ha ne yakın vardı ha? 77'den to'g'anlar. Жаңағы айтылған номерге чала бересіздер, қызыққандар болса. Айтып отқан 11'дің арасында мінекей ушул жағы да бар. Демек болса бұл жағын тартып көрсетеміз. Қаншада отасыз? 88. Жашычы? 1 жашта? 10 ай. 1 жаштың тегерегі болып қалыпты. Сіздер қаншада отсыздар? 70. Бұл дере 1 жаштың тегерегі же жашырақ қой? 1 yaşta жақында. Жақын. Байкесі қаншада отасыз? 90 мың сом. Қаншада екен? 85 мың сом. 85 мың сом. Қаншада отасыз бұны? 100. Жашычы? Yaşı 10 jarım ay bu. 1 yaşқа жақындап қалыптыр. Жақсы. Қаншада отасыз? 82. 82. 1 жаш бар ба? 1 жаш болдық. Бол элек. Жақсы. Апрелде аяғы. Жақсы өтіп кетеді. Ба, бетіңіз ше? Біреу қарматып кетті 91 ә? Жақсы. Туған базы қанша екен? 95. 95 мың сом екен. Жақсы. Базы қанша екен? 100. 100 мың сом. 100 мың сом. Қаншадан да отсыздар? 110. 110. 1 жаш бар? 1 yaştan ötkünden. Өткенде. Шеп, сіздікече? Bir elek o. Bir ele. Жақсы. Бұл жақтан азыр шоңырақтарын тартып берелік. Қаншада отыз я? 105 to'g'ri. 105. 100 oldu ketdi. Жақсы. Сіздер қаншада отыз я? 105. Mal götürdü. 105 мың сомдон. 1 жаштан өтіп қалған, ә? O da paltaraşkalar. Ошо полторашкалар. Toğum bukalar da bular. Kuday vursa, toğum bukalar. Allah Hüseyin başına. Қаншадан да отыз я? Bazını айтып қойыңызшы.
105. 105 ming so'm. Qancha ekan? 105. Yashi-chi? 1 yash. 1 yash, 105 ming so'm. Qancha dot? 105. 105. Yashi? 1 yaş bo'lib. Bo'ldi bir yashi. Ne poroda bu? Unutib qoldim deydi. Ha, unutib qolsa, yaxshi. Qanchadan ekan? 105. 100 to'g'loq qo'lda ketadi? Ha? Yaxshi. Zon tatib ko'rsatdilar. Qancha ekan? 125. Yashi-chi? Yashi. 1,5 yaş. 115. Qancha do'stlar? 105. Bu yoqda 105 dan keldi. Bayka yaxshimi? Tez, qanchadan do'st? 90 dan dot. 90. Beyağın stil oşol. Ha, o değil. Ne 90 Tuş göresiz. Baykam yok bu. Koca salam aytib qo'yingsiz. Qanchadan do'stlar? 130 dan. 130 ming so'm ekan. Yashi-chi, yashi qanday? 2 yaş. 130 ming so'm. Qanchadan ekan? 120. Yashi-chi? 1,5 yaş. 1,5 yaş, 120 ming so'm. Çoğun meyaqdan buqalarni izlep tartib bereli buyursam. Qancha dotsiz shuni? 110. Yashi-chi? 11 ay. 11 ay, 1 yaş bo'ldi ekan. Qancha dotsiz shuni? 135 kim var? 135 kim var. Yashi-chi? Yaş 2 yaş. 2 yaş, yaxshi. Cinim gelse çift berim lan. Jinga tiyish kerak ekan sizga. Qancha dotsiz? Şef, bazı qancha dotsiz? 150. Yashi-chi? 1,5 yaş. 150 ming so'm. Aka topalını almasanız mı? Ha, var. Bu yoqning bag'larini bilmaysizlarmi? 112 dan. Qaysi stiki? Mushul 4 112 dan. Yoshlari-chi? 1,5 yaş. Telefoningizni aytasizmi? Kerak. Tuğandar uşu menen videonu jintiktaysiz. Qo'lingizdan kelincha tartib beringga harakat qilib, video like bas, kommentariy yozinglar. Meni etib olib, buyursa keyingi bozorlardan yaxshi qilib, bundan da yaxshi tartmanga harakat qilamiz. Keyingi videolardan ko'rishguncha. Assalomu alaykum Qirg'izjarnoma YouTube kanalining ko'ruvchilari. Bugungi кезектеги bizde reklama. Ушул там сатылууда Өмүрбекова мурдагы Калин көчөсү. Үй номери 363-үй сатылууда. Бул жагы болсо мынакей Телман көчөсү туугандар. Нар жагы центрга жакын. Бул жагында болсо стадион, номер 2 мектепке жанында садиктер бар. Кыскасы бардык керектүү нерселердин бардыгы бар. Бул жак бетинен алганда болсо туугандар. Бул жак бетине Казына оптовка магазини бар. Анда эмесе азыр сиздерге үй жөнүндө тагыраак маалымат алып көрсөтөбүз. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Буюрса, видеонун аягында баасын дагы сиздерге айтабыз. Тамдын түзүлүшү мынакей ушундай. Тамдын размери 8ге 7 там. Экинчи школага жакын үйдө водопровод, трехфазка. Участоктун размери болсо туугандар 7,5. А сиздерге арт жагын үйдүн тегерек чекесин тартып көрсөтөбүз. Ар кандай варианттар бар туугандар. Машинага варианттар каралат. Азыр сиздерге үйдүн аркасын тартып көрсөтөбүз. Үйдүн жанында бул жак бетинде алдында оңго 4 болгон чакан времянка бар.
Бул жагы болсо туугандар мынакей огород ушундай экенин. Общий 7,5 сотик. Бул жеринде чакан тооканасы бар экен. Жана ушундай эле бул жагы ушундай тапчан майда чүйдө ушундай керектүү нерселериңиздерди койгонго. Варианттар болсо каралат туугандар. Кимде кандай варианттар бар? Үйдүн ичин тартып деле көрсөтүштүн кажети жок туугандар. Баасы болсо 41.000 АКШ доллары. Аз-маз сүйлөшүү жолдору бар. Каралат варианттарды. Машинага степ жана ушундай эле кимде кандай машина бар айтып көрөсүздөр. Үйдүн документтери бардыгы жайында, кызыл китеп, техпаспорт бардыгы бар. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Ушундай центрга жакын жерден ушундай арзан таам издеген бир тууган достор менен бөлүшүп туруңуздар. Сиздер менен Кыргыз Жадыма YouTube каналы болду. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.